یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دە ئامادەکاریان خۆدا بۆ ئەنجامدانا کنگرê hefteyê ya berdewam e. Di niha de behs jûyekê dê hete kirin ku erê yekgirtû dê her evê gava kongerê şeşê dubare keteve ku têda bû êkem parta siyasî di herêmê de berpirsê êkiyê hizba xwe biguherîtin û emîndarekî nû helbijart. هەموو ئاگادارکاری خەریکین بەردەوام شەو ڕۆژ ئیشی بۆکەین هەر ئیشمان تەواو کرد لە کاتی خۆی ئەنجامیانەی Di derbarê kandîdan da bu postê emîndarê giştî yekgirtû gelek behs ji dê hete kirin ku ji hemiyan diyartir jî dubare xwe kandîdkirina emîndarê pêşteriyê yekgirtû ye. Di berseva egerê dubare xwe kandîdkirina wî bu postê emîndarê giştî yekgirtû Salaheddîn Bihaedîn bi pêkenîn vedibêjîtin. Nozanim. نازم خوا خوێزە جوابم نییە بووان جوابم نییە. Endameke serkirdayetiya yekgirtû jî ragihand. Egerên zor hene, Salaheddîn Bihaedîn xwe bu postê emîndarê giştî yekgirtû kandîd biketeve. بەنسبەت کۆنگرەی داهاتووشەوەکی ئەبێ بە ئەمیندار هەموو ئەو بەڕێزانەیەکەوە ئێستا مافی ئەویان هەیە ببن بە ئەمیندار بۆیان هەیە بە گوێرەی پەیڕە و پرۆگرام لە کۆنگرا خۆیان کاندید بکەن و ئەوەی ببن بە ئەمیندار. مامۆستا سەلاحەدینیش بە هەمان شێوە یەکێکە لەوانە مافی ئاسایی خۆیەتی ئەگەر چی ئێستا ئەوەنەش دەنگ هەیەکەوە بگەڕێتەوە بەڵام ئەوە لە کۆنگرەیەک لای ئەبێتەوە و هیچ ڕێگریەک نییە لەوەی کەەوە خۆی کاندید بکاتەوە ئەو یان هەر کەسێکی تر. هەر ji destpêkê heya ku kongrê şeşeyê yekgirtû Salaheddîn Mihemed Bihaedîn emîndarê wê partê bû. Pêş kongrê şeşê jî ragihand ku xwe bi postê emîndarî kandîd naketeve û paşê Mihemed Fereç bi emîndarê giştî yekgirtû hate helbijardin. Di vê re de dipirsîn di egerê xwe kandîdkirina wî da bo postê emîndar erê Salaheddîn Bihaedîn dê mitmana kongrê parta xwe bi dest veînî û dêşit ewan arîşan çareser biketin ku dihête gotin di navxweya ew ê partî de hene. Eyas Abdullah En Artî, Hewlêr.